bukan mudah mbah mak dapat cing ulama naudzubillah min dzalik. Bahkan makna kata-kata ulama kalau lebih tak bermakna dia Acehnya mak. Kata-kata nadam wasan kung kali medang kalau tak bermakna dia Aceh. Nah dengan menadam wasan kung kali keun babu boleh nyak Daud god panyangiku gelengku payang mata difa jauh dipiuh ke Kampung Jawa. Kampung Jawa kabeh tutung jak belah bakong ke kerja pengalih jadeh lintu gue malam berosa pakan kawai hikah lintu darah baru kamu tuka ija dak mutuka roh ngurajeh lebih tanya orang kaya nyak Daud nyan mata mudreh lambu kuajeh nada mabu asang kurung kali gekeun ba abu bre geun tan mana musabah na muda Aceh kalau belah maknanya bude gubernur kalau belah belhedro tu idang gubernur Aceh nyan makna kalau belah geun tan mana tengok dah apa-apa mereka pun pandai nadam ulama Aceh Abu Hasan kurung kali itu nak berkat ulama Aceh nyak Daud dah perintah li kata Abak Si Mansur ajudan kata dia minta mu lah negara Aceh 58 kilo mu dah belah pesawat leh apa retabah dengan dua pesawatnya tajak bantu Jawa lumbuh nan pesawatnya good penyangiku nyan nan pesawat gelengku payang mata di keroh hata Aceh le gelengku payang mata pada langkrong pihak tak belau bah mana di tengah kerong pihak tak belau Subang 40 pihak tak belau tak belau dua buah gugur pengku tiap bantu Jawa pesawat yang gelengku payang mata di keroh hata Aceh le gelengku payang mata difa jauh di piuh ke Kampung Jawa pesawat hanya Kampung Jawa piuh difa jauh di piuh Kampung Jawa pesawat gak bantu Pulau Jawa Kampung Jawa kabeh tutup kamirah Pulau Jawa gebantu di bangsa Aceh bendera kembali merdeka bak Belanda mirah Pulau Jawa jak belau bakong ke gereja gebedah Abu Hasan kurung kali gebedah Abu Ya Muda Wali gebedah Soekarno gebedah Abu Bereh kejak laki bak Soekarno tak pedang Republik Indonesia bak kena bak nang Aceh hanjit gebeli Soekarno mak tedang Republik kena Aceh kananya nang Aceh pulau hanjit gebeli jak belau bakong ke gereja kena le jadeh ya Daud lintu gue malam berosa makna lintu gue malam berosa Abu Bereh dipecat bak gubernur militer Aceh dapanuli wa kena Aceh sabah kena Abu Bereh dapanuli Medan wa kena Aceh gubernur Abu Bereh lintu gue malam berosa Abu Bereh kena le jabatan dipecat bak gubernur lintu gue malam berosa pakan kawai kah lintu darah baru kamu dukai ya Daud Nada tuli darah baru Aceh pakan kawai kalin tu darah baru kamu tukai ijanya Daud tanah pe bendera bintang bulan ke bendera lain hanya ija darah baru Aceh bintang bulan cap di batel labang di bapuan bintang bulan hanjir berduka sabah bintang hanjir kata mah sabah bintang hanjir pada nyan ija darah baru Aceh dak mutuka roh ngurung Aceh nya Daud lebih tanya orang kaya nyan ada mak puasan kurung kali lebih dak mana